So what's up guys, this is me Tonyo Colera Vlogs and panibagong araw, panibagong vlog naman. So ngayon may tatrabaho kami na pupuntahan. So sana guys, sabayan nyo kami sa aming trabaho. Let's go. Bring it back. Meanwhile, Hey, what's up guys? So guys, nanako diri sa akong trabahoan guys. So gawa na akong bayaw guys. Nami diri guys, trabaho ka. Muna trabahoan guys. So diri po sugod. So muna trabahoan. So isabay ako guys kay siyempre way trabaho guys. So trabaho mi karon guys, nami diri guys. So yan, muna mong tiwason guys kay biyano di guys. Gibiyano panday tapos wala na balike. So kami na ni sunod kay siyempre way trabaho. So guys, mga trabahoan guys, so managagan pa kayo. Jadi ini guys, sampai ke CR. Mana ang trabaho ndri guys. So sabayan mi guys ang trabaho karon kay syempre wala lang mo content guys. Laro. Ha? Patagak laro. Dali lang, pilit. Bakit mana? Udah taas. Tabakan barmar. Coba nggak mar. Oke. Terus belum kelar apa bah? Ya. Kau tahu nama? Kita harus betul. Ya. Betul harus betul. Bika na. Nga, walop kayo. Nga, belum plaster. meanwhile, Hey guys, so nagbabalik guys. So bago rin magkaon guys, pahugas yung kadali guys, yung kapoy kay guys, init kay guys. So diba guys, init guys sa katanan guys. So antos lang kanay guys. Ayam yun dyan, init mo dyan trabaho dyan. Parang more experience guys, more learnings, diba? So nako diri sa kan guys sa Inchi buhangin. So I'm ready to hard work. So you know guys, I'm primary secondary legend of construction worker. Helperist guys, helperist na karon guys no. So trabalay simbot guys.
diha. So diya ang bayaw guys. So paway mi guys bago may magkaon. So gusto ko sana mo Tagalog guys para maraming kaintindi sa atin and mag-practice na ako guys. Garaw. Gagawin ako na muna yung gitira. Pinising na ikaw niya, batak. Tira niya ako. Kayo. Meanwhile, Okay, so what's up guys? So dito lang natatapos ang ating vlog guys na trabaho guys, construction guys. So maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and follow me in Facebook and YouTube channel. Subscribe and like my page, TikTok account ako guys. Ano pa man. Basta guys, maraming salamat sa panonood. Sana guys, more content guys para more happiness and more sideline workshop. Peace.